betrekkinge tussen Israel en Suid-Afrika versier verder nadat senior gesant 72 uur gegee word om die land te verlaat. Advokaat Shamila Batohi hou vol dat die NVG tydens haar termyn gedui het. En die oorspronklike wêreldsokkerbeker kom maak 'n draai in Suid-Afrika. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Israel het teruggekap nadat die regering sy senior diplomaat in Suid-Afrika, Ariel Seidman, tot persona non grata verklaar het. Seidman is deur die Departement van Buitelandse Betrekkinge en Samewerking 72 uur gegee althans om die land te verlaat. Israel het in antwoord die senior diplomaat in Israel, Sean Beineveld, dieselfde tydperk gegee om Israel te verlaat. Die departement voer onaanvaarbare oortreding van diplomatieke norme en gebruike aan as rede vir die besluit. The Israeli embassy, particularly on social media, has embarked on what we can definitely classify as highly undiplomatic conduct. We've seen very disparaging remarks directed at our president, and we've raised these concerns with the Israeli embassy previously, and we had hoped that this conduct would end and we would see some change in behavior and maybe an adherence to the diplomatic protocols. We've also seen recently senior officials from Israel visiting South Africa without the Israeli embassy informing South Africa, DIRCO in particular, as it's required to do. Piri reken nie dat die huidige onsekere geopolitiese toestand die besluit onwys maak nie. The bilateral relations that we have with other countries should not be instrumentalized or used in the geopolitical space. But for the actions of the Israeli embassy, we wouldn't have been in this situation. An insult to the head of state is always taken very seriously by the receiving state. There's no excuse for any diplomat to insult his or her host. That's fundamental in the field of diplomatic practice. The second one, that Mr. Zeidman failed to inform DIRCO about the purported visit of senior Israeli government. I don't know where did DIRCO get that in terms of the Vienna Convention. Die besluit is veroordeel uit sommige geleerdere. Die voorsitter van die Joodse Raad van Afgevaardigdes in Suid-Afrika, professor Karen Milner, het namens Suid-Afrika se Joodse gemeenskap skok uitgespreek. At a time of great global turmoil where people are being murdered around the world, DIRCO finds itself having the time and the energy to focus on expelling a member of the Israeli diplomatic corps in South Africa when it ignores all of these abuses around the world. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder, het die regering se besluit veroordeel. Onsydige en skadelike ANC-optrede wat nie in die beste belang van Suid-Afrika is nie. Gegee die huidige sensitiewe verhoudinge tussen Suid-Afrika en die FSA, is die optrede van DIRCO teen Israel, die FSA se groot bondgenoot, moedswillig en uitdagend. Die VF+ staan verstom oor die besluit, omdat die FSA Senaat in die volgende paar dae 'n besluit oor die AGOA wetgewing moet neem. Sommige betogers buite die Nelson Mandela Stichting in Johannesburg eis dat die stigtingsvoorsitter Naledi Pandor bedank. Ander steun Pandor, wat wyd bestempel word as die dryfkrag vir Suid-Afrika se internasionale geregshof saak teen Israel. Die nasionale vervolgingsgesag se intense fokus op die vervolging van sake wat voortspruit uit die staatskapingskommissie het sy vermoë beperk om interne uitdagings, insluitend die beweerde infiltrasie van oneerlike aanklaers, beslissend aan te spreek. Dit is volgens advokaat Shamila Batohi, wie se amptstermyn as hoof van die NVG vandag verstryk het. Batohi is die eerste nasionale direkteur van openbare vervolgings wat 'n volle termyn voltooi. Sy hou vol dat die NVG in 'n aansienlik sterker posisie is as toe sy 7 jaar gelede in die amp aangestel is. Batohi het die amp in Februarie 2019 aanvaar en het teruggekeer na Nederland te midde van hernieude openbare hoop dat sy die NVG sou stabiliseer.
Die instelling het in daardie stadium deurgeloop onder staatskaping, politieke inmenging en die afname in integriteit onder aanklaers. Haar amptetermyn was gedefinieer deur die dringendheid om hoëprofiel staatskapingsake te vervolg. Die trae tempo waarteen die sake afgehandel is, het egter gelei tot toenemende openbare frustrasie en die afname in vertroue in die NVG. The key priorities from day one in my office was to bring to court, enroll, state capture, and hold people accountable for bringing our country to its knees, for stealing from the people of our country. So that was a very important aspect, a huge priority. But given the hunger and given the impatience to see justice, understandable impatience, because of what emerged in the Zondo Commission, we were trying to do that with an aeroplane that was in flight but had serious problems. And what we should have done is landed the plane, understood exactly what the problems were, fixed it, and then properly tried to go on with the journey. Batoy het ook verduidelik dat sy uitgestap het tydens kruisondervraging in die Nkabinde-ondersoek omdat sy nie toegang gehad het tot regsadvies oor hoe om die situasie te hanteer nie. Die ondersoek is ingestel na aanleiding van haar aanbeveling dat die Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolging, advokaat Andrew Chauke, ondersoek word vir besluite wat na bewering die NVG in onheer sou gebring het. Please forgive me, but I really, at that point in time, I was in a very difficult situation, and yeah, I could have dealt with it differently, but hopefully the outcome at the end will actually justify my decision, and we will hopefully see the process proceed, and I do intend to complete the task at hand. Wat die stand van die NVG betref, is Batoy van mening dat sy 'n instelling agterlaat wat meer veerkragtig en doeltreffend is as die een wat sy geërf het. Sy het egter haar teleurstelling uitgespreek oor die trae tempo waarteen vervolgings weens korrupsie plaasvind. I even feel disappointed that those high-profile cases have not moved swiftly. But I feel confident that, things will change, and in many cases before courts hopefully will move quicker, and there will be key enrollments that will be happening in the next couple of months as well. Volgens Batoy sal toekomstige NVG-leiers dieselfde uitdagings as sy moet hanteer, tensy sistemiese swakhede in die hele strafregstelsel aangespreek word. Die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester is vanaf die C-Max gevangenis in Pretoria verskuif na die Ebongweni Supermaksimum Veiligheidsgevangenis in Kokstad, KwaZulu-Natal. Volgens die departement van korrektiewe dienste is dit deel van roetine verskuiwings om veiligheid en stabiliteit in tronke te verseker. Die departement sê alle nodige logistieke reëlings is getref om seker te maak dat Bester se hofverskynings en regsprosesse nie vertraag word na sy verskuiwing nie. The offender will continue to receive appropriate care in line with the applicable legislative and policy prescripts and will retain full access to legal representation, family communication and court processes. Intussen het Bester se regsverteenwoordigers hulle skok uitgespreek oor Bester se oorplasing. The statement that was released on behalf of DCS this morning, confirming that our client, Mr. Bester, has been transferred from Kosimamburu to Ebongweni Correctional Center. As we speak, we are in communication with DCS to try and ascertain the reasons for this transfer because it was not communicated to us beforehand. And obviously it goes without saying that him being moved from Gauteng to Ebongweni will affect our ability to access and consult with him. Nog beskuldigdes wat onlangs oorgeplaas is na die tronk is die omstrede tenderpreneur en poging tot moord verdagte Vusimusi Kat Matlala en die Ndimande broers wat onlangs vanaf Eswatini uitgelewer is in verband met die moord in 2023 op die kletsrymer Keenan Forbes, oftewel AKA.
Borgtog van R2000 elk is in die Hooggeregshof in Kaapstad aan 10 lede van die Wes-Kaapse teenbende eenheid toegestaan. Hulle staan tereg op aanklagte van moord, ontvoering en marteling wat verband hou met die dood van 'n beweerde bendeleier, Wade Prince, wat dood is nadat hulle hom in Desember verlede jaar ondervra het. Die 10 het appel aangeteken teen 'n vroeëre besluit van die Athlone Landrooshof om hulle borgtog te weier, terwyl borgtog van R1000 aan 'n 11de verdagte toegestaan is. Hulle het in hulle aansoek aangevoer dat die Landrooshof verkeerd opgetree het deur hulle borgtog te weier. Hulle regsverteenwoordiger het in die hof aangevoer dat hulle dienste op die grond nodig is om die bendebedrywighede en geweld wat plaaslike gemeenskappe teister te bestry. The AGU are a specialized unit. They have a mandate, they have certain functions, and they have certain duties. And part and parcel of these duties and functions, milady, is to profile, is to gather intelligence. So, on the aspect of probable cause, our dispensation of law looks at whether there's a reasonable suspicion. And based on a reasonable suspicion, it's clear that these individuals were then taken to the police station, which I can't imagine a better place where they ought to have been taken in the event that they were going to be questioned, photographs were going to be taken, but they're taken to the police station. One can never suggest that that is kidnapping. Die 10 se borgvoorwaardes sluit in dat hulle nie regstreeks of onregstreeks mag inmeng of kontak hê met enige staatsgetuie in die saak nie. Hulle mag ook nie Mannenberg op die Kaapse vlakte binnegaan tot die saak afgehandel is nie. The NP in the Western Cape has noted the decision of the court, where it granted each of the 10 accused bail with conditions. We've noted that decision and we accept it. Die uitspraak gelas dat hulle vrygelaat word sodra hulle borgtog betaal het. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, en gewese lede van Transnet se senior bestuur verskyn op in die Hooggeregshof in Johannesburg op korrupsie aanklagte. Dit nadat hulle vanoggend in die Palm Ridge Handelsmisdaadhof verskyn het, waar die saak oorgeplaas is na die Hooggeregshof. Die saak hou verband met korrupsie by Transnet en die destydse aankoop van lokomotiewe van R54 miljard wat nie geskik was vir die land se spoorstelsel nie. Gigaba was die minister van openbare ondernemings tussen 2010 en 2014. Hy is in November verlede jaar gedagvaar om in die hof te verskyn, waarna hy op waarskuwing vrygelaat is. Anoj Singh, Brian Molefe, Siyabonga Gama en Tamsanqa Giane sal saam met Gigaba verskyn. Die Madlanga-kommissie van ondersoek na polisiekorrupsie het beslis dat die getuie wat vandag voor die kommissie sou getuig dit Dinsdag in Canberra sal doen. Na 'n vertoë van die getuie se regsverteenwoordiger het afgetrede regter Madlanga beslis dat die getuie se identiteit geheim sal bly. Terwille van die getuie se veiligheid gaan slegs sy of haar stem gehoor word, maar die naam en beeld word verberg. Die sitting van die kommissie is vertraag terwyl die besluite oorweeg is. Die plaaslike digter en kultuuraktivis Dr. Diana Ferris is in Kaapstad oorlede. Die 72-jarige Ferris het in Desember 'n beroerte gehad. Sy het in 1998 die gedig 'n Poem vir Sarah Baartman geskryf wat daartoe gelei het dat die Khoi-vrou se oorskot in 2002 uit Frankryk na Suid-Afrika teruggebring is. En net hierna Oos-Kaapse munisipaliteite steier onder die voortsleepende droogte. Een wetskrif oor munisipale hervorming gaan in die komende maande deur die regering bekendgemaak word. Dit sal deel vorm van strukturele hervormings om diensleweringsprobleme te takel en sal fokus op probleme in die plaaslike regeringssektor.
Die nasionale tesourie en die presidentsie het verslag gedoen oor die vordering wat gemaak is met die implementering van belangrike ekonomiese hervormings. Volgens Operasie Vulindlela se derde kwartaalverslag het sekere munisipaliteite die voordele begin sien wat spruit uit die 54 miljard rand se befondsing wat vir munisipale hervormings op sy gesit is. Operasie Vulindlela se verslag toon dat munisipaliteite gekniehalter word deur swak bestuur en inkomste-invordering en befondsingstekorte. Die adjunkminister van Finansies, David Masondo, sê meer sal gedoen moet word ten opsigte van beleggings en munisipale hervormings. We have seen huge investments by the private sector in the energy space, in freight logistics, telecoms, and water. And we've put together an act which will enable the National Water Resource Agency to raise more money, private money, to be invested in water. We see metros as important engines for economic growth. If metros don't grow, they've got huge implications for our economic growth. I think Johannesburg contributes 13% of our GDP. So can you imagine if we mess up Joburg, what it does to the economy as a whole? Volgens die presidentsie sal die Metro Handelsdienste hervormingsprogram daarop fokus om munisipaliteite reg te ruk. Die nuwe aansporingsprogram van 54 miljard rand is deur die nasionale tesourie ingestel om water- en elektrisiteitsinfrastruktuur in munisipaliteite te befonds. The biggest challenge that every South African is experiencing in their daily life is the underperformance of municipalities, the ways in which local government is just not delivering services reliably. And that's why we've included local government reform as a priority in this current phase of the reform program. Daar word gehoop dat die hervormingsgeleenthede die ekonomie sal ontsluit, wat in werksgeleenthede en ekonomiese groei van 3,5% omskep sal kan word. Met damvlakke wat bly daal en die reën wat wegbly, word verskeie munisipaliteite in die Oos-Kaap deur groeiende watertekorte bedreig. In sommige gebiede is die toestand ook kritiek. Die Amatole distriksmunisipaliteit is een van die gebiede wat die hardste getref word, met vrese dat dag 0 binnekort gaan aanbreek in sekere dele. Die Bedford en Twili damme is heeltemal leeg. Not yet at the day 0 type of situation, but a situation is severe. It requires us to be on top of our game in terms of communicating with our stakeholders and using water sparingly as well by our communities. That's what we are busy communicating at this point in time. Inwoners in die betrokke gebiede sê beter kommunikasie sou gehelp het om die krisis beter te hanteer. If ADM could have alerted us earlier and done maintenance and prepared us for everything, there would have been greater collaboration between the community, the township and ADM to prevent us from being in the situation that we're in. It needn't have gotten this far. We're open to collaboration, we're open to doing things ourselves. Die watervlak van die belangrike Howiesanspoortdam in Makanda staan tans op slegs 26%, wat dit moeilik maak om water uit die dam te pomp. Die Settlersdam is ongeveer 85% vol en 'n pompstelsel word gebruik om water na die Howiesanspoort te pomp. But now the challenge there is the technicality is that the pumping capacity that we have from settlers to augment the housing port dam that is currently suffering because of the drought. The capacity there is lesser than what we are extracting in order to produce the water for the western side. Die Nelson Mandela Bay Metro het tans net genoeg water vir 200 dae weens die dalende damvlakke. There's an aspect about the maintenance of existing infrastructure that distribute water within the city. And here I'm going to talk about artificial leaks, consumption, wherein again we need to save water by actually fixing, the leaks that are in existence. And again, most of the infrastructure are actually old. Probably we are speaking an average of about 40 years old. And obviously that contributes to loss of water in the system.
Owerhede het 'n beroep op inwoners gedoen om water versigtig en spaarsaam te gebruik. En nou vir 'n kykie na die markaanwysers. En net hierna kyk ons na die FIFA beker se glorieryke aankoms. Bly by ons. President Cyril Ramaphosa het die nasionale mansokkerspan aangemoedig om die wêreldbeker vanjaar te verower. Hy het die gesogte toernooi-trofee in Pretoria ontvang, waar die beroemde beker op die eerste deel van sy 3-dag lange vertoef in die land te sien is. Die trofee word vertoon in FIFA-lidlande voor die toernooi in Junie. 3, 2, 1. Marcel Desailly, kaptein van die 1998 wenspan Frankryk, het die bekende goue trofee aan Ramaphosa oorhandig. I'm rather glad that we brought the cup here at the Union Buildings. So what we have done is to unveil it and touch it, and it feels very good. It's got a nice touch and feel to it. And we are going to lend it out, but it's going to come back here. No, it's amazing. Even now I've got goosebumps thinking about it. And you know, that we're going to the World Cup makes it more real. Seeing the trophy, being so close to the trophy, the president's here, the ministers are here. It's been amazing, and it makes the whole event more real now, and we're all looking forward to it. I find it befitting, that the trophy's here, and the national team is doing well, and also they've qualified for the World Cup, and they will be partaking in the tournament. Gedurende die wêreldtoer word die trofee oor 150 dae in 75 stede vertoon. Hy is môre in Nasrek te sien en oormôre in Kaapstad. En al van die Afrikaanse span vir vanaand. Ons wil net kykers daarop wys dat ons nie môre aand 'n bulletin het nie, maar wel Sondag om 6:15 op SABC2. Lekker aand verder, totsiens.